Cijelog su dana lovili, Kijevsko su šume obilovale zverinjem i ulov je bio bogat. Njegov se soko u sumrak, kad mu inače sa ruke nije poleteo, odjednom vidio. Nije ga vratio ljutiti zviždu knežev, a ovaj se ljutio na sebe što soko mu nije oči pokrio, naravna ptičija nije čudila. Letao je polako tražeći plen. Vladimir je, sljedeći ga, zalazi u šumu. Mahnuo je rukom da ne idu za njim, da ga pričekaju dok sokola dozove. Šuma se zatvarala. Noć je nadirala, vreme se brže, no obično pomeralo unapred. Daleko je odjahao, sokola je izgubio iz vida. Konj zastave, podignuti uši posluškujući. I knez ču prigušene glasove. Priveze konja za hrastovu žilu što je iz zemlje odskočila i nečudnim korakom uvežbanog vojnika krenu ka njima. Crveni ogrtač, širok sputan zlatnog kopča na grudima, skupio oko sebe da ne šušti. Čim ih je video, znao je ko su. Na uzvisini, sa podignutom rukom stajao je sveštenik, blagosiljujući ljude i žene koji su klečali na zemlju. Neki su ležali ničice, čelom zemlju dodirujući. Bilo ih je 20-ak. Sveštenik je izgovarao molitvu milozvučnim glasom, pevajući, a oni su prihvatali. To je bilo sve. Nije bilo ogromnih idola, niti žrtvenog rituala, ni žrtava. Gledao je skup sa radoznalošću bez jarosti. Znao je da se hrišćani mole u potaji, ali nije imao prilike da tome prisustvuje. Da iskočim da je pitam, tako li kneževu reč slušaju, ili da se vratim i pošaljem družinu da ih potera. Dok ostali pristignu, ko zna da li će još biti tu, pomisli i odluči da ih zaplaši. Suvu rukom za mač. Kako se on mača lati, besposleni, molitvena tišina. Sve stade. Mlada žena koja beže ruke sklopila na grudi kao da dedu u naručju drži, u kip se prometnu, a svi ostali bez pokreta i glasa ostaše. Sa rukom na maču knez je zbunjeno gledao. Kad zamreše kretnje i stade molitva i mesečina nesta. Crnilo sve obavi. Čvrsto zažmuri da izoštri vid, pa otvori oči. Blaga mesečina obasjavala šumu i put, u kome malo čas seđahu okupljeni hrišćani molitvom obuzeti. Sve isto kao tren ranije, samo što njih ne beže. Ni sveštenika sa krstom kojim je mesečev sjaj kupio, ni ljudi. Sa rukom na maču neverici, Vladimir se približi, potraži, zagleda okolo, nigde nikoga. Niti jednog šuma koji bi ukazao da su ga primetili i razbežali se. U treptaju oka hrišćani behu nestali. Vračbine pomisli, da, oni znaju vračbine. Nisu mogli drugačije da se izgube sem, ako nisam sanjao, a nisam. Vrati se do konja, zajaka i pustija, da laganim kasom izvede iz gustiša. Šta da kažem družini? Dugo me nije bilo, zabrinuli su se mene već je noć. U gradu nas odavno s brigom iščekuju. Brže je izašao nego što je očekivao. Kako se približio čistini, dnevna mu je vidnost dolazila u susret. Iznad šume bio je dan, kao kad je u nju zakoračio. Iznad glave mu se oglasi sokol i on ispruži ruku. Lovci ga dočekaše kao da nisu primetili koliko je bio odsutan, a on se učini neveš. Znao je, pošli bi da gone hrišćane. I onu ženu sa rukama kojima grli nešto samo njoj znano, kao da dete sebi privija. Ni sutradan, ani u buduće ne prostovi ni reč o tome, da se ne sramoti. To je on na konju zadremao, drugo ne može biti drugo. Čudan san. Tog se snoviđenja setio pod Hersonesom, kad su mu strelu sa cedulom donijeli. I one žene, što je svako video lice, a kao da majčinskim rukama sve prisutne grlila. I njega u povrčini, sakrivenog sa rukom na maču. Vladimir, sa zidina osvojenog grčkog grada, posla prednju carevima Vasiliju i Konstantinu. Dajte mi princezu ili idem na vas.